na ayahwera de pa dwumtini KODA watwa nanano won sie do a nsem no aye nsem bebe na obti ase no ono akasa ni interviews or grantee ye no na chese wrong medication bi na chese warfare de sansem nyina ba otumi se ne yire kra ekoyi ni kidney ba kuma na chese wo abusuafo bom homoden bia se na ebeye ewuwe ibesi ano nenso fofi anto atia KODA waya atwa nanano won sie ni nyame pe na wo ye na Opambour prophet Opambour kumase eti asem we na ye na rehosem o si KODA no wonti ni din krada nti ne nwom krada na oti asem no ne ya to the stand say sanka KODA ehwehwe na anka se wuo nyina manti wo mabusuafo ne eyire ne wo ma aka ne adwumtufo nyina ya akonemo wo hye obi bie nkura etu obi bie afo se so obi wo problem bi obi hu so yare ne ho dodo na wo hwe na se yare na ya yowo yare a wo sra ma wo mo hwehwe eye Opambour no no dia yare sa ebe fi odwo nyankopon nchen abre ni pakro no ma yenko ye papa Opambour enko fa ensema o ma yemra abrante bia oto nyame ho nwom na odi fom pacha o fe ne KODA na odi fom pacha abrante ne wuya ya nyame ntini din da de yes sir owu ye yi na maternity yes sir father aso oti aseton dia maternity ni krada yes sir father me pese be twantro yes sir father yes odi fom pacha abrante ne wuya ya na no kwasi adai ana pacha e pa bonte na odi fom pacha o se fridge mu sesi me pacha wan samre busuafo nyina ye tuntum na odi fom pacha abrante ne wuye tena video bi aba bonte se ekwan ayade ne fa so ye kese no na wo yare sa no mane mo mpai wan odi fom pacha o so ba stop pa KODA wuti wonum sa mo ma minim no krada odi fom yase wo enso nyame age no amen shanka brade tene yire me ma shade nkafra abusua nyina amen ma mo shade mo nkafra mo de hye no brade age no na so obi ayare sa ne yare mo kyesa wo mo mna me hweme onyame tumi nti brade ebe yi afri ho wo de me kan se wo nya ba na yare ne wo mo jam sesen me ko wia na bo sa me nuan so ba Opambour wa kono so ka wo mu yes na me ka chiro eno krepa odi for akosia admo onyuntuni sa akosia agema odi for wuye ompe no oracle no obi onim akosia ya enim say akra no wuye e wade na mo so na je no Jesus odi for doctor din so be said the na ye no odi for food poison obi poison abrante no odi for so oni abrante bi ko ba bi sa o mudidi ana o GBD ye na odi for wada wo ba fie anajo no wana e free on hospital sa doctor din so makumaku 15 isi akwasi adwuma so odi for abramu nsuo nyame abramu nsuo enwo srabru wo se adeyo e wade for so sira so ma no enu ane ne sa abrante say okura maika wo to ne mo so de ene san kasam ne nka kwasi agema ko nye ni pabe odon funura kasam ne ko wa proda dada de nipa bia ye no obusa aba obeka kire oh yes busa ni aba obeka kire bra the show Opambour the great one the nation's prophet one original and so when you pa wana beto original na say yes god adoma chene your original adrobia doctor na wa ba koto drasto bia so you use no google it before you use yes sir so when you say this google na mo bi owie nim google ma enyama and send the no be ma one yes sir doctor phobia upon to me train girlfriend at the mouth atopa bia wabu asia ne train girlfriend in the man de nam se padro ni bi ato obetiri sa wonya bi back to man the doctor bi pharmacist bi da Roma ebo abrante say din ba adron di ma mhwe bi to hwe no se da bi boye nipa di satana ne yiri nso daji a wowuo ne yiri daji a wowuo a se bi anya sam doctor trade ma no it is said the friend said doctor no it abrante no ye na odimeka pharmacy ka chance we ye nipa di nya duro ntina wananti a odi che obi ano munsu so mo trade no wan hwe ni abu odi for won just o man ewu yes sir it odi kwai no odima no doctor mpatcho koto di esi nipa di oh I am sorry me girlfriend bi atwimi adi eni ti class me ne kasa ne say di na ma trade ama so ke bi e watwi na die say ni wura fi ni di no wa trade ama Letitia wa trade ama to odi nam na Letitia to edu obi enso efe Letitia enti nanko so me sani asofo boni wo yes sir
sana bibia e wo papa ne e wo bone so e wo ti doctor samoye papa nya me ne mo onyame nhira mo dwuma so wo nhira mo ne mo yire ne mo ba wo wa bon bia nso ne you free doctor dwuma nim ndem kunkum nipa obi onso a wo peskan to bi timi bon pa bo we panie ni doctor wo personal doctor pa wo gini di eskafo bebrewu bebre sa doctors na ene o mako skafo bebre japade from nsa ayo personal lawyers oh you say heart attack so and seven six wo wiase ne ano den pa o personal lawyer onimu bibia do wura hye ni mo no ono anani amanfo bi aka bom so a o mu wia wabra wonim pa menam otimi doctor bi ya wa personal doctor personal lawyer o mo ya kromfo eye dufudi pefo etimi kabom ekum mo you afri ho no wa you afri ho what japade bi o yiri kura no mani sa wo bi bisa wo ho ti lawyer ni nim no no ma doctor lie ebia na wa adum omton betima nya be 50 billion omton oja doctor aduma na kora kwata check master munya very careful me can say ya nsem bebre aba manim oh di for no kora pa transformer bebre dwan ba manim yes nsem bebre sisi Opambour papa 1 echia makra